Pamirsa ring sejeroning upacara Dewa Yatnya, wenten upacara sane kasenggo suci tur medaging tatwa, inggih punika mendem pedagingan. Upacara puniki taler dados pahan sejeroning upacara pemelaspasan utawi ngentek linggih, sane dados cihna nguripang taksu palinggih pura. Manut ajaran agama Hindu ring Bali, pedagingan rau saking kuruna daging teges nyani isi utawi inti. Ring upacara puniki, piranti-piranti suci pinake pancadatu, aksara mudri, raja, miwa sarana suci lianan, kegenahang ring sejeroning pelinggi antuk cara kependem, sarana puniki, nenten wantah dados simbol, nanging pinake sarana spiritual saning iket skala miwa niskala, mangde pelinggi dados tanah ide betara, yening wangunan sampun kersemiang antuk pemelaspasan mendem pedagingan dados edan saning ngejangkepin upacara ring wangunan inucap. Pedagingan dados simbol pengurip saning uripang pelinggi mangde presiden ngemargiang fungsi religius pinakestana ide sang yang widwasa. Ring ajang ring padmosano rike upakara pemelaspas perdimo lan wangunan sami. Upacara puniki taler nyuratang ajaran ring agama Hindu pancadatu sane kanggen ngelambangang sedaging jagat ageng miwa jagat alit. Sareng aksara wicaksara miwa mudra, pedagingan pinake pengraksan, penyucian, miwa kewisesan spiritual. Ring kewintanan puniki, pelinggi nenten malih keuningin pinake wangunan, nanging sampun dados gena suci sane kasungsung oleh umat. Ring Bali, tradisi mendem pedagingan sampun kesurat ring lontar, jadi tunggil nyanes kadis sani munggah ring lontar dewa tatwa, sani ngunggang indik tata cara, undagan, miwa soroh pedagingan anotin soroh pelinggi. Tradisi puniki taler keuningin mepeketan sarang tetamian resi markandil, sani ngelimbakang ajan indik mendem panca datu ring Bali, pina ke dasar kesucian pura. Antuk punika, mendem pedagingan nenten wantah upacara suci ring sejeroning pelinggi. Upacara puniki ngemargiang taler indik tatwa, indik kewentanan pura dados genah keuripan spiritual, yening sampun kesuciang tur keuripang antuk yatnya, sani kewangun antuk serada, bakti, miwah manah sani ening. Juliana, Bali TV.